Hakasi sajan karpnyo tarik nailur Ecoregreen Multipurpose Cooperative Society ringkat baka jingit railang bat ka Nyotap Youth Council Nongstoiñ Circle kala pelong ka program bekerpang ban Thung dieng Shilynter ka Surok Nongstoiñ bypass ka jing temu bakong san jong ka society kalong ban penjengam bat ban kring yaki nongwan jengok kai na keleng ki jaka. Sementara kita jumpa kiri ke buat tourism ke, kalian dulu ke Ecoregreen, Cooperative Society. Ini senang kerja ni, kita panggil ni. Betul betul kita memang dan cuma kain putih, kadang kita kain gitu ni, bah,